Halo semua, jumpa lagi di channel Baraku Family. Cerita liburan kali ini, kita berada di kota Depok, tepatnya di alun-alun Depok. Kalian pasti tahu ya alun-alun Depok. Sekarang alun-alun Depok makin cantik nih. Ada banyak sekali permainan untuk anak-anak. Ada permainan anak nih, yuk kita coba. Ada perosotan dan rumah mini juga. Wah, ada juga ayunan untuk anak-anak. Tick-tock, tick-tock, merrily sings the clock. It's time for work, it's time for play. So it sings throughout the day. Tick-tock, tick-tock, merrily sings the clock. Oh no! The clock. No! Goodbye! Yummy, yummy. Tick-tock, merrily sings the clock. It's time for work, it's time for play. So it sings throughout the day. Tick-tock, tick-tock, merrily sings the